Hasan clear tu mi pui hai po in rengin dit sakna chipai kabuk chewani levoi soon January ni som pasare elo chung kai nok ta Manipur ground report ai puan thokin ari thei hayang ang chanchin elo ngai thlak nok ding ania chu ma chun Manipura nam indo na hi mar namin nasatakin ei tur ani athenin in lelo nei suna an that lai nia an tho suk hai aborala kut ben thekin unau then khat lem chun in sunga fak jong tu tak pa tak chan in fara in an kun thlok thlok ani mi then chun an pasal hai dam an nu mei hai dam an naw hai dam nu le pa hai dam chanin beidong na run pui an pal ani mi then chun ram san dingin an naw thlangwal hai dam an pasal ditlai hai tirsugin bethei talowin an rung chau in ahungin loi lut ani voisun chen hin mitam takin in lum mak sanin ringna thapin ral matonga silai mukara ram anveng jing ani hing hai po eyen chun chan na top khop tuk tam tak ei ani ami ruk cho meiteile indona hin marnam nguile political lampui theingil tanung akei harnok nin anlang politics kalchoina a lampuya ein nin ngilna muna Manipur buina in ami thong tho thut lein I muhaina a in thok eila har faino lein eilan mai ko rut jing cho nin anlang ami rok cho ei hung har thet lein ei ngir mun eien ching deu talein eilam pui roding khom ei dap jing nin anlang politics kalchoina a ing khom sukdang lam theilo a no ji cho permanent thil a theino tina ane politics rama historical perspective poimolizing in chunega poimo cho voisuna aingir mun hi ane khovela hin namrat lemle indona thum na tha nei hain mi hairam lapegin ram thau an fak ane history mangin hing ram hai he claim ni laksin khom politics rama fedan kalmang cho asad lem chu andik mind is right ti ani lain history a khom ral thomin a support no chun a lok na a no anei tu khom thum no anei thano chun mikhul anin chang pe ani mind is right khovela chun ei ram ei hum theina ding chun silai le amu chu pen negin thil a tho theilem lein pen negin ei boy puile ei hau atul ani political theory indikle history in ril tak hi ngai num a ami rok cho chung hai nek chon ral thum he voisuna ei mamola ya number 1 ani lein marnam politics hi shrat sin ei identity hi san him ei num thum no in chok na dingin thang ei lak tak meu atul ani tu ta ne ga ei shrat lem theina ding chun ei apex body mar in pui hi ei sukrat phot atul ani tu ta ministry hi theitop chu asu nin anlang mar in pui ngir mun kha alo der thong em lein bui in tran thut khan hun toy te sungin organize the win ferhat thei an no lein ein chen noi nin anlang tu hin ei buina run pui voi khat re lai hin ei thoding masat taka in lang chu mar in puin in thlangna nein reorganize tharin ei sumla khomdan kalmang sim tha in thum na tha le tam lem le pasal tha tamlem training tha nei thei dingin ma eilak atrul nin anlang pingpui political thisen nei tu chun silairi are lai hin mangtang kai dan thimate chun ramnor na konga ma ting lampui sei tak roding anlang thlang rul khom hi muthei bok ate chulein isu hung nok ma pocho politics he mishrim nam en kolna mangru poimo ani jingding ani lein politics rama mitwarna nei thui tu ei mamo ani marin pui hi political field lut ei phalno chun marin pui noya political wing finance defense indinin ein organized that theina dingin tu hin hunrem chang ei mu ani inremna a no am northeast gun culture politics a hin boina sumpui jing hi in king met chang sin khom boina hi mun khata in thok ahung chok suk nok peiring a ane chulein kum som nga long term policy nein politics rama kal ei choinum a khopel ane
le ai recording na sound high lo ching no el thaya motor ridam alawin zinoi comment ngai thlatu hain in milo hri thim ai nom tak zet ani Manipur ground report lo he ngai thlazom ngal aite ole masa in sakle tlang sim de mara da wa in regin si vai ko hu masa che vade Manipur ground report voisu na e he te hai am pong no ke ti masa takachun voisun January ni som pasari sam pi som ni le panga zirtop ni ania zanila ya in tukai lu pum ta angin zo kuki council ho tu hai Delhi ti ga Ministry of Home Affairs ho tu hai le Manipur boina chungcham building a pe hai ka voisu New Delhi Asoka Hotela dar kar khat de chen ve lai in big na an lo de yani ti kha masata kai hum pum ni sin la hi in big na an nei na a hin Ministry of Home Affairs ti ga an thoka India Sarkar IO2 ISU pakhat na AK Misra interlocutor Ministry of Home Affairs and the Apatnina Rajesh Kambli Joint Director of IB Northeast and the Chun Zo Kuki Zo Council Tina AO2 Itakai Big Na Tham Delegate Sai Chu Pu Hendian Thang Elias Thang Late Chairman Kuki Zo Council Pu Azam Hung Sai Coordinator Governing Body Kuki Zo Council Pu Richard Mar Finance Secretary Kuki Zo Council Apalina Pu Ginzam Zong Spokesperson KZC Heng Hai Ania Anin Big Na Hai Sing Tak Level Fight Takin A Hit No A Chu Atang Puya A Hit Hip Hair Pur Hai Pakhat Na Achun India Sarkar Lai Puyin An Ram Ti Na In Rem Na Ting Lam Puyi Kung Da Prose Panina Kuki Zo Council Hai Komin KNOPF in KNOUPF in Anlo Put Ang Sarkhan Spirit Administration Union Territorial Indian Dan Bu Article number 239A ang dungzui ka ani ti hai da chun nampat ni hai in kara tharum tho na hi bansan ti le Manipur tlangmi zo ku ki hai varun nok ta lo dinga me ti hai chu sarkar lai tu in hit na pero se ti ha in hit na pero se ti da eng ha ya tam pu ya e he he te hai chu an na thudam dam khom I dar kar khat de chan ven in pik su gen phiu tam na an nei ti kha ane e he he thei da na chun voi su na an in bik na bo ro ki e khatakin e kim takin an zo ani ti kha ane chun he voi tu jing dar sati vel khani in e he ta Kuki Village Volunteer Force hai tu ta hai leng bol ti nga an rol hai dim ti a pe hai watam ding a pe hai chu lampuya hundung tangkhul hai hin an lo ambu sa a an motor pe na an lo suk ni ra chong chuan ni hai hi an thui mangani ti khi ta nia COTU Committee on Tribal Unity le e Assam Rifle ti hai thangro din tangkhul tang tangkhul hundung ho tu hai de in big na an nei nok tungin tu ta kuki volunteer ni paru tangkhul hai nan man hai he an humin su no ka ni ti kha e fi ta ni e tangkhul hai hin e volunteer hai chu ma hin kut tak na da an lo nei ani me la hi chung cha ma hin
COTU chun press release simin hi dan bo si tu hai chunga hin darkar sok ni police sunga ngai dam huin ti dingen press release asim ti hai kha execute thei boka chun e boizan dar sari borve la kan meitei pakhat aning hi aris antia meitei ni om takade ma hi ama hi akut leke kita vu het ania ko helovin lampui lai ki jam gei anti na hunahin an hung pe ya chu dambo in ting an phul ti hai ka si ani pokani chun chu ba ka chun ACPPWG Hudson, voice no han press release at hong siba. Press release at hong sim na hin. May ti halay mi som paru. Tuta RK Puram New Delhi muna. Munran kanahay an umahing mi som paru kahin. Tulay a scammer anti mobile in them na. AT hin. May ti mi koptam takan them ni in feed ani ACP, PWC hayan PRO singkay ngan ba in hong zik danin. Ani hayro hi New Delhi RK Puram Sector 138 Paramount Society ti hi an na munding hayana. Sun apanina Sector 144 Eco City Society Sector 168 Lotus Zinc Society Sector 168 Bok Xavier Society le Sector 132 Zapi Society heng lai munahai hin umin an ni hai ro hin sin tho so la poisa mo tum lovin mi an hem the hai anga sen tumin scammer sin an tho ani ti fin an ni song hai chu an min hai ti in an ting hom mi som par ti anum tar lang ade heng nau pang som par nu le pa hain ramdanga in thu ma heng anga nun khu in dik lo taka mi hlem na ding zonga hai hi ni thum sunga an nu le an pa hain an ram ti nga in hong ko du ta kan ko la an hong en report no va yani chun an chunga hin action anatheyam taka la ningan ti in thusuk an sim kha moding in aum pokoni chun hi tu ta ma meta pangal mi pakhat ating confident no ama khan Facebook le YouTube hai social media hai arambai tingol hai an dik tak no ji an sul ji poisa mu thei na dinga mi dam an hung kit ne pan that hai da subaka pangal muslim hai an sa ku korane na phal no hai chen chen voksa da banin barlui hai chung changa e social media thugin hung viral pa kha mấy tia ram vai te gol hai bokin warning an hei te ka amiru so ama kan inga ko ma poisa no a ram vai te gol hai kha mission ru ru mi that ding zonga poisa le ya tol that ngam tu hai ti in adem na thu a hong khil no khai dam ka mo ding en a bokane chun chuel ba ka chun tu ta e ngi mun abik takin saibol tu chin te na e ngi mun hi atharakin si ani no simulation a volunteer le a pasal sa hai khom abik takin kampung pi ti nga hai khom na sa takin anin ral ringa silai bu kom tam takanin chok ka kha hai khom kha anno wale social media nom nom in viral ro se apoi no ni NIA hai ko benan hu in puro hai se ti in an lung so se thokat ta chu ni ngati ka ang khat an hum su viral ti hai kha moding in bokani eng tu tai hum pu hai ba ki chu manipur mon san san hai in kap na da an no le thi dit lo chung chu a no ni in tu chena report te hum pe te hai an de